Saruan dulu na kaloko na Radio Fiji 1 ang domi wiki na buongani binano. Nisambula binaka na ngono boro taki ni rongo sere na ngono nindre ko malolo. Nisambula binaka. Oye wa meli kilangi. Ningi nama kati umena nungu bengi rawi maina moni tiki na warombuka na rua kina wana kaloko na ngona ni rongo mani besana. Waki na wono na ngona ni rongo sere na Radio Fiji 1 na domi wiki na buongani binano yanu. Nisambul binaka, ngona nonda tukutuku. Abagalusia Dr. Mahendra Reddy na Minister ni Buli. Ni abagaidhurin to na sasanga, merabaka sa rarata kinangkasi ni Buli. Merasani takin to na ibola, ni rotoko na nabibak sa sauta ki ni Kwili nanda matiritu. Abaritaka na tukutuku ya na palimindi ni kuwa na iliuliu ni to ni Baisanga, orote mo mukepa. Kaya ni kadha kwa ya, erasa kowe kinangkasi ni Buli, kira nango ni Buli, kanaraw ni Tobira to na lewa kaukowa, kerasianga ni Muria. Tono rote momu kan ni rato wa dingoma ni tukutuku mai bira nagas ni Buli ke nangoni Buli na ibola ni beba sararata ke mai bona Minister ni Buli ya ba matatata kana Minister ni Buli ni bolo ya yang ga ba tau saranga bira nagas ni Buli RV beto kon kina serembese kasenga nindo ya beba sararata kina enangonongo sa dingoma tiko na matintu na batutu mai bikim ni na len bunua membela televiso ta kini nondo kuila ni matintu. Ebagarita kana Prime Minister voreng kampanye marama ka Minister talengani suka ni sabagarita ka kiretiko na matambose indautendo buna bengarabi engandrebi maibua merangarabi kina nandautete atoronga idenda iyo mbani marama selewani idei elaba kikina na bagada ena ilabo endondonu mesomi bera nandautendo bu enangone ni nanrobe somi dinanga amembo koda na matambose nindautendo bu ena ronundolu kaliwa kampanye marama ni sesenga ni besau ni tabi angaraba na matambose nindautendo bu tukuni ni ka sa visau o ya nangan rabanga lala tenga mai na matambose ho ira eranda ubi aba politik takati kuna matambose kina daga ni suka abang takya ni tomane tunga na matambose na bibuke solete ko kebira na dauti ndobu enangonongo erasa musuka tiko na dauti te tolu sanga bul katulu na sendi ni baka toto batataki kina tolu sanga bul kabitu na sendi eranda musuka tiko eliu. Erada pura kan obi sesi ben di 5 rauna kau bang bauti ni maruana ena kena itete mai na biriseni watum balabu ena bosa nambalabu ni ndona buni kau oya etiko na pasanga bulu na sentimita kina tolu pointi ruana mita kadabura ke mai na tolu na itete raleo tini kau na obi sa erata umbaleta na loma ni be kau karatako soba na uli ni banua nimbera ni renga yave ani kena itete ena mataka na noa sa kau kina tambana ni bagan dindike ni tambata ni obi sa mele kendike bikina Rausa bestuko heruna tangani ndo amba kiteni kadiwa kando amba kirosanga bulu rausa atiko na wali bebe su senestesi no bisa maina singa toka satu manitiko na bebang ngai kina gito herto bagai dortiko son na bagato tobo ningito na timira bile bitu ni biti nimbera ni dingita kini mataka na lewetini karuan ndong gito me mata takana nondo bunua sosot ni Hong Kong kina Tokyo Sevens etu kuno benraen ndo be bagata buli dini timi ni Vodafone Fiji Sevens ni bagato tobo ni gitongo ena buke baga lebu na nona sasanga mende kebir kina baga bole akna ndong gito erara ni bagita be na sosot e rongo etu kuno raen ni osia kulina sawe sember ni todo sara na tuba kini lingana kama bo me Las Vegas Sevens ena bula sawoti kana solitale e rua se tolu na singa me mabukina ena ge madala ena singa lebu ni mataka na lewetini karona ndong gito kana boita be na Hong Kong kina Tokyo Sevens. Dapat tu ikir na nonde tuku ni tayo mo demanda. Pula FM nambang dua na serena iwan siningaw na ni Batara ni sibiti ko bekian na diwa en na tini na miniti may paborito ore beng grabe na nonton nongo kanda na dapat ko anin rona kaloko en ay kabenden de bobi na tayo bali ni may dapat ko na wani matakabo kan lib sarti ko na bisere talio ni na namaka do batat ko may kina na kenan daw ro di kanamaki Pula binaka ayo salamilawa do batak kiyawan na Batara na wani dio na kaloko moni tiki na barumbuka en ang Pula FM nambang dua en na serena